Nilip MAC constituency ka parlo inglong hawara long kedo khanari rengma rong along kedam tang suri hinira trainer cap aningkan pen APDCL APL la pen BPL amen pen hadak rihinga me palidamlo bonta piniarni anda me sen pen patang pa me la pen meche thorlong ahoka videra jok ningdu chepaklang pon Assam state along kaddo kawe pangrum pet pen district thongke braisido la songbong pen ke Karbianglong district hanlong kang ke thenai la pen Karbianglong along ta development block 3 sido la songbong pen nilip development block angkang along ke thoi pen muti inglongar lok ke do phai ongmu Kardom aprangsi Karbianglong life abilta kelangarat on panda nilhin pen kardom PPG lo kardom nilimem Samson ti koilamachi pen ape non nili nangka humri lake nilip angkang lo inglong hawar ado wetum ta chini po nilip long bangke thoi muti inglong siki ong athe ihin koilamachi pen wang bolo prangte ada bangke ihin bangke mairong lo apen ihin bangke pu khanari hang cerop lapen ricangari labang so ni lip non ke donat hu lapuar inadam bolong te ricangari lapen kabidon anta pucipla lo lapen jasemet atau makidu kisung bangke hiphodin kai pen sila tum dak kabuchi lo a hemrit kidulo setame koilamati pen dak khanari anstame pinian stame apong Karbianglong Thomas Council CM stame festival hot cicak pono tuar nang selam pipo pu cicak pono stame pinian tame ang thek thek ngala Lason sikidam tang pharo krisir kebra pli kebra hinia ningkan alom pen khanaria hawar rong nang chokimlo bonta piniarni anta khanari rengma rong along an leng thor towar misen abipusi SGB Ronswan rengma ronga sarmati GB Rosulo rengma Philo rengma atung lapen ronga da tum ningdu pen ningche pon Kanaria rong karenga rengma rong thangchirop rengma rong pen kiching lok pinangan adon atung aphan bokajan EPDCL sa hempen kilang ke tangke pen nilitum pinangan sungnang lo athema apong bokajan EPDCL sa himalong damsi kisung ke pholam chethangnam lo bonta piniarni anta nilitum aphan thangnara ke misena sai nang klem pipelang hota hinin aposonta mewa bangwela posonta do pinge mewa seta la asa me pakar cho kopine la poson mobile charging am posita ngela poson si do bomlang lasi prabjin pen nilitum khanari pen ke chenglok current bilalo nang pali pinangchi la pen meter box kilong tangatum meje thort hepin penta pinangan abil nang lebom abatrai tin nang kele akuta box along check chipin si bil nang palebom nang pabat bom la pen ongdunga hemto na tumke documents pidon laplo bonta piniarni anda apong office along SDO JE la pen contractor atuma phan je than sitami towang po claim po pusi nang thandon bok bonta non puanta nang claim pp ajani ningduk lo pusi ningje pon amar phanjrop khwani karenga aro ephale maigaon sob area amar eke বছরে লাইন পাইছে 2018 চনৰ কিন্তু বাতু লাইনটো পাইছে কিন্তু মিটাৰ বস্তু সব মানুহ পোৱা নাই আৰু জাগা লাইনটো দিব পৰা নাই আমাৰ ইয়া খানাৰে গাঁৱৰ 5-6টা গাঁও ঘৰটো মানে লাইন দিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে মিটাৰ বস্তু আছে কিন্তু ৱায়াৰ দিয়া নাই এইটো কাৰণে নিজে ৱায়াৰ টানি কিনা লৈ গৈ লগাই আছে বিজুলীটো জ্বলাই আছে এইটো কাৰণে সরকার পৰা যদি এইটো ওয়ায়াৰটো লৈ আনি এইটো লগাই মিটাৰ বক্স লিংক কৰি থয় আৰু যোনটো মিটাৰ বক্সটো লিংক কৰিব পৰা নাই এইকেইটা সব লিংক কৰি দিলে ভাল নহ'লে আমাৰ বিলাকটো এতিয়ালৈকে লাইন বিল পোৱা নাই আৰু আমাৰ ডকুমেণ্টছটো অফিচৰ মানে দিয়া হৈ গ'ল তথাপিও এতিয়ালৈকে আমাৰ কাৰেণ্ট বিল পোৱা নাই Koilamati pen Samson inti Karbianglong live